Ini dak bangso a press conference halong na jitong don press media personnel do anapan a prangsi nitum ex Caribbean Association ahin penang tum pana kero paper beglo nilitum nalitum pan ka chopa teng pen pinila bangso porhut nalitum wang pen nilitum alam ka penitum ka thanji pula bangso alam na tum KN pun dia pan ke wang pot nal tu pan chopar peglo pena parsa minitum lada pindah ke cetong ex Caribbean Association itu ma convener Beresor Hanse itu ma vice chairman Tarjan Hanse lapen itu ma media convener itu ma korte sondaksi Rajendra Kramsa pen sondaksi itu ma convener John convener ada vice chairman itu mah korte koyasing England dapat nak ni tu melong itu don ane tu mah ex KC member kaman iso dapat ni tu office secretary nil tu mah korte roton ingti kathar apa so thak se kon itu ex enoda member do arang li kadowen same nil tu mahin penal tu phan ningang sam lapen ningarong lapen kachuro akardom nal tu phan nak pilo Lasi aprangsi nang litum apan pini nang kehang alam thia bang niltum ahin pen nang khan pajin ponpo nilimithang mamad lake labang so ex Caribbean Association non alumni meet reception committee a chairman lo nilimen lake James Hanse lasi nang tumpan la alo ni tum chapacheni lo la penal tum ke bang bottom ke ro pilo lasi jasmet Pinila bangso press amai mada press conference nang litum bana ke pha alam the alam abang ke nonili tumahin pen nang pachini po nang thanik po litum press note litum bonai tasila so press note nang tum pan litum body po litum dak sony alam pen sinitum dak tokiglo ki jeng sila ke areng alam pen mate methang alam pen lapena dun thua bangke litum areng ke lok mate English alam pensin itu so press note prepared lo labang so na tumang lo niltum lang porhi pipo laben na cherso niltum lang jethanik po laben jong si niltum la tangdet pen api na tum ahin pen jong si ko pen kar ju ido kachini ido lote niltum gado wen same na tum arju tame na tum kachini je pan ko arju pon tame laben ne thelam na to pan chunani po niltum pini ko pima kaningje kapang dak labang solam bang ke la soting pelenang tumpang dak pun asonte me parji ate bima dia tum je thenglong lo dia tum koson maka ningje nitum koson maka pangdak la soting ben nitum api rezal bang adihak a news clips along bada adihak alam the wasapa prekchet dogok titi la sini tum bang ke la nitum koson maka ningje koson manang gathan la soting pele nang tum nang pon pi asonte misenji pose niel tum ning thedam mane ine da hai nitum kaning ye thepen tum theni thedom ko pen explanation la som do dai same nitum a main a meaning nitum main alam thepen jong si ka break dam o edit sonde misenji same tum ji theklong lo pa tu het ame tum clearly pen clar dark pen nitum press meet pe dolo nitum so office opening a hood bon same a phia bangke inut bani to bangke ka break alam ason si ponrong tolong sun ti thelong lo la son man media tang ji pusi nal tum press media phan same chuning ri lo la pen press media tu wan same methang a personal gain upon mata thera rada phan la pen khe phan long ria phan la pen ni seven ki do ye phan nal tum lam the pon permission te me par ji pusi nal tu phan chuning ri lo athenal tum society development along society upgradation along nal tum media atum da dak natum a role kepi khanja la si haso role pen jok si penang alam ka pachita ka pachini la pen pachit thang pen jok si rada tum klar dak alam long ji la pen chini pameji nal tum no si pon pamelo nil tum alam la pen nang tum alam jong si rada long pon pamelo pote a hok pen alam long si kado we ra tum same mesen alam mathaji mesen alam alang tum taning ji long ji la siang tum man chuni perfect lo gunana bangke lani tum mi poteng pele nang tum same nang pon pinon pusi nang chuni lo Batang te non iltum
nang itu mangno CPN lem lo son ok langno no langno meg langno methang ke chi ne methang angir chi ne methang ok avi chi ne phan la boson henoda ke cho claim phan bangke itu ma society pen masih out de ni la pen la tuma press media news channel masih karbeng long pen ben de nei posini tum karbis ex karbis association be tum tuni pon atela son yok sido te momo seda itu ma khe apana kheno to mon si wan bompo ake jok khe to mon si wan bompo environment masih itu panang peno dapo da se itu interior society righteous society along ke la puson ke chok ki amuni jong si dobom te il tum khe memede dipusi ye tum jong dam daklo Washington ko lo kado kami rotari asong bang nila abang ni pangun masih boleh sekarang tum ekspresi mana paling ekspresi gampang tum kami lah ekspresi pangun ni mana tu di kasih ni tum la bang ke pachu head ni tum la so office opening ho tarik ke thong ni tum la so reception committee opening ho same press media long same aphan ni tum klar dak ma jethan lo nili tum ke thegore go la pugali bon seta ka chingrum nang yelong lo polo je naw long sa do dun po aposi non kese ropo baru trok along makai ni tum ke alang topan isiwet kiman yelong makai ni tum kaida ready kesik lo ke kesik itu abi di doan pe so hangat se pernate ka dirang sarman dan dulu pas kese di mana tidun lo so tudun kana tum panon amhang nang papa se atun seng nya lo salam nang tu tiga so pa chok chedel lo si tum budam lo lage chok chedel lo already condemn lo dia tum condemn lo condemn oi la si pinia medal lo so man ke phalo la tom hane condemn di tum che koi dun de koi dun thekhe la bang sola mesi pini ni tum press conference ni tum pangni lo association ba organization kali de lagi isi nitum manda nanti tum han kato kana pa sini tum thot lo ala dami tum han isi form organization ke form busi kon mati na kali ni tum organization apari tum jo ha ni tum alang tum han ke ekle mot kini tum class 5 6 ambela na bolang son thada sini tum kan tum na tum lagi brand tum si dola son hat apa sih tum tanda tum ini ben apa lagi ni tum kan bisa ni tum organization ko apan da tadi mani ke johang nai panda ni itu manggong pen contribution ci pen ko anjira ma laso pancho ate ni tumulong laso KSA inglong ko de especially itu inglong ko KSA ai ci budak ti ex tumang selo apela ta ke claim tum ke ke thiman bang du ulu karbian long chot kali na police ta ke enta additional DGP anta mano body commissioner ta man lo son ta ci SP ta bang ki thom dolo kon so se magistrate ka to ko bena man at dolo Lepas so sapris so satu klaim nu nabang pun. Kan itu contribution pepo mana udah lidah lidah tu tidak do cini arjulong lidah lidah. Lahai cepat cini lo pada ni tu ke ngasob jenis tu ancora pe sinam ni dah kecok itu ulu. Aci ni cilang yang ceknya dulu. So tak tak siapa orang lidah dulu. Masih hala so bos tu bang ceteng ni si itu mau pi bang ke ar ni si ke ni tu bi isi ason si kami klaim. Zoom ping hotel. Tapi anglong lah ni sia tara environment pen ako dito cedan si pa map lo kona so ke pa map lang tinta contribution amerikan apan si pdf do anda dolo eleguli non puta area ken hino tu manda dolo kasi hala tumpen anta ni tumke sitanon mupen bosan se hala to aken area no da ta sarkar lo naja ta hangun tekte mili tum da pin tekte arjulong da diki momentu ni nakhan lo pute bosan lo bola sono ma sa non pen bang itu misi group dulu non Facebook asia group ba WhatsApp group bosan je la ti salam nang dum cipar juna la dak long ke akapek nang dulu de mane jong hele tek jong hele re puta la tum ni tum nang dulu na ataya be la dak pen la so ese long popen ke klema tum apari tum ake aja parti long de dulu joga tum setame ni tum ke ning si bet si ke klem political bang tem tu na amerikan pene pan klem ko seta non nili tum so service claim lo alang tum business lo ku political party claim tum lo congress claim lo dado BJP claim lo dado stan tum lo date as one banner dong si dolo apela bangke tum ba hati handam mane kan condemn dami bene dami pa apa kali stan non ke bounded na son nang dam pini condemn nang ko mane itu ma phanta isi asong ke ta kon kar biar ai ban ditum ke challenge ji pene contribution pi unji mene
Pastes itu bitelan deh istilah bangke nanti tempat partulo mani Charlie kan yang lo mana so atau kan los kami bang pun tak kurhi pana jako ngabe atum hanili tu minut bahini so rabdu unji mini ate arleng ke tu kadu ulo mati la so fansi ni tu cipal cupel dale ke cipin dak tab ra jikuat apanda kani no nanta ni nangi tu mateng no ni tu amen ke thang dak doktor nang mana tu dulu alang tu ke hula so contribution ame thang ben ke akok bet ke wala nonton bene ke hang hutan ta cindami aja ko mabe ni tu cinap dulu pini doktor man tu stani ni tu lapang poisa pido ta job anda paklan ke rat nang cini tu de ni tu si contribution lo ani si dia hoche tong lo ni individual ta ni li keng cho ardom man na dulu na so menit pini doktor man lo nali tu ta keso bang bete cipaklan dang long tahai pun, sekarang ini tu amen ini pute mubang kerap punang itu pini ni klang leji, kasi amen ini tu men kasi lason hakta sinon ini tu mak contribution, abe pin tu pe, ate pan intro lo nang pusi long ripeklar lo nang pensi ini tu kerja kan, apa sih? Acibar contribution dan itu tu idun dia pan non bang ke cerap pu, punya lah kan, individual bang ini bang ke di dalam dia tapi, sudah non ke cerap pu pute mana kisah pan ini tu bilang pun. Kasi nili tumamu pen alang ni kipu prestot bangke nangli tumben nga mo son mga chonrosing pen ason da aklas dokong tahay mini nili tumang pojong si atowar kapek nang tan di konrong bulote isi bang la si tuno nili tum isi group chot organization kali lake donation ke ha group da kali nili tumang self contribution men kerap ku bang nili tumang dokok tahay sa nangli tumana nang tante rap tu nanti ni dunde, sekarang ini tu bon lo, non dah biji, masuk panas tak? Lalu sponsor bang dulu. Dolo. Satu guys sponsor tiga sih. Aku KSA ke, Women Safety ke hok ke 1959 penta nang tembong. Penangan army itu kar bisoldo phanga chulang daga buthakta. KSA pen ka protest pen si penana tong phanga ke sapuri kan khanul army tum phanga. Dolo. Lasi women safety ke कैसे तुम लोग के क्लेम नहीं ना पेंसोड़ो सम तो सम सिचरा दो ता कैसे तुम के women safety पे जब कार भी अख्या के सुम लोग काई तला तुम के from माइन लोग कर जा पिनिया नहीं आता कार भी अख्या फरमा पे सिपिनी आरिया के गते को अपरान हेनुलप हिमिरी चुसलाई नोदक आता दुलो लasi कैसे फान women safety aवे कुकी के लाके अलांग तुम आपको अवेलो lapan alang tum ke thang amia pucini ne komane atum alang kon kai sponsor pen paklem apon si latum thang cini pe pensi lanang lege banglo lati aku dulu karbelo ara doan tambe alang tum thang ki reject nang ko na pelan to pan epilo nona ma chiti job nang ko la so women ke se kali puro tang se owe ki mitu maning kasih sakut malang le tum pan mimik dati kusi nili apran nang theglong ne ang dang itu ya anu perfect atau yang tu lah so women kes di single tapi lah tu lang tam de major jelang kami ada tu atau seorang tu future lo pilih so asal sehingga ada ni tu pilih kecik sana asal tu cuma alang tum ke bang ade long sikarja wa pote ma akisi sa ke doge ko athia metang jung ke thek akere la pena kimang bele ke klem bele apot tema ando mo sik sa bang ke doge ko lage nil tum ke mata ke thek dam no bang ke athia lang tum bang ke pulo women protection of masih tum claim nang tum ni tum objective nang tum chin det pusing lu mati tang te alang tum mane time and again pu lo set an example pusi pu ente alang tum non ani si kinge abang ate alang example pi theki ma je alang li jung ametang individual la hipen ke aphan longli aphan women aphan safety aphan isibak example pi theki ma je jo la solo so pan kisung ne pe jok lo po example pi theki ma alang pulo set an example kaise pan karju alang example pi theki ma pi ni te alang yong si apran ke dam tang live ba hujong si lapuson alang mani women safety apan women protection apan kam ke therap dun ke claim dun karjap dun pene video record tame pene news clip long tame jong si do pulo yang peklangon jong si alang pas record jong si do ko pode ni dum believe ko pro oh yes lata apran claim dun lopo si pini dala so vision pe se claim lo puthe ko ta do ma peklangon dalo jom ka jong tu tamane itu soda tamane alang tum pandan ke non mang misguide kena bang tu mametang masih victim data hai ha alang so alang tum si mametang victim data hai
Kumani pen kopia join ni athela bangke blind behind kumate hola tunya jong hele puna ke toya tumati akam mang dai lo pote la sos sakri pe nai khanka di dia son sila to manda bu peni misuse date hola sorni non yangang sila ta tumhan komalo pote ko non asitin ke ase tumhan pen no nili tumha ke organization e kanilo nili tuke sta nili tumta mola tumanda la multa dunji ajako ngabetesi asalang tum manda cicini na alam tum ciri view no main bang ciri view no dari tum bang yang sela karbia bata nili tum ka karbia women ba young girls atum lason bene victim dia tu bang ini tum binghang he lapo selang tum organization la withdraw no apen long student tum claim no dia binghang prote nili tum ta toward nam than pidun pu biasa tum nang palut nampa Ola daklang kana padun po. Setiap ini lu joksi pini presiden long tan pini secretary long tan kali lo. At presently nili tu mapang tan kitlang dan kiasa inglong polong present general secretary ke akapre student long kitlang mamuni lo. Setalang ni review lo banglo non ke bangso kiasa long masa secretary ka mandu. Je manun ide ibu kali je. Bangun rada fan claim mon rada fan long ahokalang claim mon pini ola seperti mengasang ho kitlang pini secretary ke mana sansi penabalang itum daman po already ardoso tum ta nang itum arjulong lo ponchomi lo pipi presiden ke mang tang ta dulu sedang bang nang po October dong si kini neda lang berarti nang bangun ini tum aja ex hisab pen ini tum alang an pacini dunji alang konda ponon kaya pan kami klaim ani ke hangar do sulu ini tum kanon po klaim dun pamenon pila alang ni long neda po si alang itu manja nili tuh kelang semua pen person condemn ba bede pesan nang itu pula pila action po nili tuh ngeteng cok damret claim dulu sita mo alang itu kisu hodi itu rapun fekda pun apa to ban kali masalah ndi saya nili tuh manonan nang ke plan sita alang itu yang si alang tuh menetang kan sirwat secara bhat cuma tha mission pendong si alang itu tak claim lalu itu tak khelong si to so khai sungong lo Kiparing adum lo nitum ta ninga hanga ten posti kicari ta dolo ninga hang lo nitum towar abgati jese non na cikkan lo nitum alang nitum han kudun po non at present case general secretary koson sa timan ma alang nita claim don lomte ciba medicine prote self sacrifice lo prote alang nitum man be kompisiman media po dake case inglong molong alang ko stamina dake women tanga pinso tanga male female tanga division na ni so already alang itu mah benda apa yang sebenarnya kan kita kontrol dia kan pinso bang si non dah benda apa bini nong pi secretary man nong di non ya present karbin nong di sis dame assistant general secretary anman lo asun nak sih vice president anman lo asilat kali itu no pero jadi presiden mantan si pini mantan nontan pun bukan apa penak pini nang dun papa penak nang padong pitanon bukan lagi nang buli alang ni contribution nang lah kaya pan dah clear kasi lahai bang nang itu tentang message paling ni so